Soko TV, uboroso bw'umugusi. Manchomurigeria bwe Soko TV cyaragire cinsa isato cia bono botukaso botukobega bwe 15 na gatatu motinyu no yo gatatu makano wekiri bubere 25 nemo hebarongo ya Frida Kirubo tayo ase kisababu kitanya ko bakigo tanga kone no ndegaiga ngene kibunango komanyanda senchira yo bwikirano ari ayene kiwe nchenkoro kwa Clinton ndigi karansi ko benenje kurbono bikomwe. Tugochaka na robotiro kubwatia mwanchu murigeria bono no mweso ase county ya Kisii ase ensemo yo kwene kya magendero aneke masoko le machipara magaye serikali ya county ya Kisii nsyo baraibuayo mugavana Simba Arati kugora ebiragite ebibira chekokonya ase mesangerekano bose ase emirobirio yo kole machipara moyego yo boko bisabere biragite ebyo bya bene niko bono oenekiwa ase egeti yechigosori kya Gusii abwa sabarai au bakorono mu waziri wechisemi mheshimiwa Julius Migosi muchifu ipwe bungene no mheshimiwa Silvana Zosoro na baraibande kurwa sorongo rwa Gusii baikirana buri kitwe Cliforenge agotomanya senchiro baikirana Nasomo yega boko chaka bene merobilio yokole machipara me county ya Kisii mayigo yokole kana segeti kya Gusii stadium abu asoma gabana bwe county ya Kisii Basketball Simba Arati mwaziri w'egisemi Migosi ogamba abajumbe kurwa sorongo rwa Gusii bakora baro mu chifu Silvana Zosoro amana baraibande kurwa rogongo rwo baikarana naboigo abarayi bejidine au abo bachicha elego sabere biragitebyo bichakemere mu bene. God of wisdom, justice and peace. We gather here today on this auspicious and historic occasion before you, my people of Kisii. Stand not mere equipment, but the realization of a long-held dream. This is the face of a true change, bold decision, and a decisive step forward into the future for every citizen across all our sub-counties and wards. Ako na segeti kya Gusii stadium nigo mugavana Simba Arati asigerere buna eganga yagenene no okora magenderero ali alireta abantu kinga kyaringe kuri yakikura umwaka 2022. As I pledged during my campaign, we will make life more bearable for our people. In the weeks ahead, impassable roads will become a history, replaced by quality infrastructure built with our own machinery. Barai kurwa sorongo rwa Gusii abo bakirana asomo sangarekano yo ngo bamwakiro mugabana Simba Arati munambiye mono asoko kurebera gitebyo rebikonye goreta amagenderero. Ulisikia Maangi akisema kwa miaka 10 walifanya kazi, hakuwahi iona hizi mashini. Hii ni ishara ya maendeleo mashinani. Hongera sana kwa kuinvest kwa hizi equipment. Mimi leo nimekuja kukuletea kongole ya watu wa Nyamira na kukuomba unapojenga barabara katika constituency zako za Kisii, tafadhali usituruke. Ukifika kule Onyunyu, ukifika kule Gianchole, ukifika kule Tinga, hiyo tractor iendelee kwa sababu you are our official spokesman in Gusii. Nonya nabo nigo okubolya kwa rwegwa gochia asaba Gusii kumusira Simba Arati aseganga yayo koligia kwira novisi asentunde ya kabere lyagendere emirimo yaye ya magenderero. Mimi nataka kukuhakikishia sisi kama viongozi kutoka Kisii tutashirikiana na wewe, tutahakikisha wewe umerudi katika kiti yako. Na mheshimiwa gavana, mimi nataka kukuomba unipatie hii tingatinga moja iende pale Keumbu ikae hapo
ili iweze kusaidia watu wa Nyaribari chache. Obeyo naye tukuata se county. Abanyaribari tutaketike siomba na nyombele yonsi. Omo basiagambe akole miaka ya 10. Ekiale na kwa monte miaka ya 10. Omo rais yitokoro William Ruto agambe miaka ya 10. Elinde enseye agandere. Naloro na oto ko baba na Simbarati ta ko manera tuta. E president era tuta. Usaba na bidwa. Bono nigo yatigire ase bali bayirwe mirimo yoko birende biragitebyo kweneke binanga kora bere miremelia byagoreirwe ingoripoteri Soko TV kurwa asegeti kya Gusii Stadium ya county ya Kisii Riteriane Wycliffe Orenge. Mwancho murigara tutegereta somo igoyo abarai ao bakoragwo no mugavana Simbarati muchifu ipo Mheshimiwa Silvana Zosoro mwaziri w'Ichisemi Julius Migosi mujumbe w'ensemo bunge ya Nyaribari chacho Mheshimiwa Zahir Janda olio kitutu cha North Mheshimiwa Jafet Nyakundi negatia abarai banda bange nigo bono bayiro koboko musike Simba asa magendro banyana bo nigo bono ba mochire musike Rigathi Gachagua hase okogenderia siasa chobogesa kumurikito petu ele machini agotomanya senchiro wikiran Arambe Mugavana bwe county ya Kisii Muske Paul Simbarati nigo lisukrerero ara omayiga bwo kwenenwa kwe biragitabira kigokonya kure machipara ame county ya Kisii no mayiga oikiranwa na bari okura serikali nene bakura no mawaziri bwe Ichisemi Muske Migosi Ugamba omo chief whip Muske Silvana Zosoro mugachi bwe kyama kya UDA na bwe mochumbe bwe bunge ya kitutu cha North Muske Jafet Nyakundi mochumbe bwe bunge ya Nyaribari chacho Muske Zahir Janda mochumbe bwe bunge ya West Mugrango Muske Steve Mogaka gati ya baraibanda banke siasa tichitigire maiga ya Simba kurage kiara etaro ya alternative government ya kurawanere Muske Fred Matiang'i na Gachagua woche mehjoro gongorwa Gusii. Wacha kutembeza ndugu yetu kila mahali mkiwa na mtu fulani kwa akili yenu. Sisi wa Kisii si wajinga. Wakati nilisema kwamba Gacheta hawezi ingia hapa, sio mimi, Matiang'i ndiye aliniambia mwambie. Kwa hivyo ndugu yangu, Kisii oye! Wiki ijayo leo nimesema sitaki kunywa kutoka kikombe cha uchungu. Kuringana no mochifu whip Muske Silvana Zosoro ni kaburia bananchi tibaitana igoro ya bana siasa. Abana baminto moitano kwa bana siasa. Ere tueta ile mandi etoramo. Tigakoja kwemi chiro bana siasa ngayo anchete Nyarebe okanga Nyarebe okaba anchete Nyarebe. Injero no na Simbarati ga. Ani mo tekene inabo twice. Onyeno yomo chikwangira Simbarati. Oliyokogera wange Simbarati. Oliyokogera bwango Osoro. Ankyo na ankende komorore gatene naituga nare togo tare sabariemo. Ano mwananchi nyore kere kiagubeka mu Uganda mu cyaro mabara. Asinsema ya mawaziri bwe Ichisemi Julius Migosi Ugamba na bwigo mochumbe bwe bunge ya kitutu cha North Muske Jafet Nyakundi nigo batugire gitamburo cy'umugama na Korenti biragitebyo na goteba siasa ya magendro neriga neiri meoro gongorwa Gusii. Nataka kushukuru sana bwana gavana kwa sababu leo umeonyesha kwamba ile siasa inatakikana kupigwa Kenya hii ni siasa ya maendeleo. Na siasa ya maendeleo ni siasa kila mwananchi anataka. Hizi tractors ambao umeleta hapa ni tractors zitaenda katika constituency zetu zote na zitasaidia wananchi kwa kufungua mabarabara. Hiyo ndio tunataka. Siku ambayo tunazindua matrakta ambazo zitaenda kusaidia katika harakati ya kujenga barabara zetu. Kaunti hii yetu ya Kisii tangu ianze hatujawahi ona kazi kama hii. Mheshimiwa Simbarati, mimi nataka kukuombea Mwenyezi Mungu azidi kukusaidia ili kazi hii ambayo unataka kufanyia watu wa Kisii iweze kuonekana.
asibona bare yabo bagikirimba yoyo kabiro mokonyi bo Murai Bwense Musikeri katika shagwa siasa yobogesaku. Nataka kumwambia Rigathi Gachagua, heshimu viongozi. Hii ndio mambo ilifanya wewe ukafukuzwa. Sisi kama Wakisii tumeishi pamoja kwa miaka mingi. Ruhusu na utuache tuishi pamoja. Maneno ya kutusi viongozi, maneno ya kutukana wa viongozi, wachana nayo. Wewe leta sera. Sisi kuya leo tumeleta trakta. Huyo Rigiji hana adabu. Huyo Rigiji alichukua msichana mdogo wa university akampatia mimba, akamuua, akamzika. Huyo mtu ni mtu fisadi, na huyo mtu nataka kuambia hawezi kuongoza katika taifa hili letu la Kenya. Reporter ya Ensoko TV kure kaunti ya Kisii Chepethuel Machin. Tukuskabusio mancho murigeria maiga yo Murai Bwense William Ruto uyo kabiro mokonyo ye Rigathi Gachagua kuruterana amang'ana ritukori goro niko bonega bamenyi bense mu county ya Nairobi besokirie na kugikiria eng'ane iyo uyo bwangoiga gukwandira eng'ane iyo Willis Mboga asatebire nubosoko bona Murai Bwense kuire gitambukiro gyo kwiranirania na bananchi asatebire gitambukiro ikyo niko kerema mincha nerichiko muri kitori net nyambane agotumanyia senchero wikirana. Sasa nimeona umekasirika vile nilitaka. Mimi nilitaka wewe ukasirike. You lose your temper. You lose your cool. You stop being presidential. Sasa Kasongo amekuja bahari nilikuwa nataka yeye. Watu mafala wamekula. Mkiwaona mimi nataka niwaulize nyinyi wa jamaa. Mnaongea juu ya mimi cut weight. I am intelligent to know when to cut down on weight, so that I can concentrate on what I want to do. I am disciplined enough to know how much to eat so that I can stay alert. Nyinyi mumekula mpaka tumbo karibu inapasuka. Mumekula mpaka kichwa imefimba na kiburi. Na nataka niwaambie tafadhali endeni muangalie, mjiangalie kwa kioo. Use the mirror. Mwende muangalie vile mmekaa. Kichwa imefimba. Tumbo ndio hiyo karibu inararua mashati. Tafuteni gym kwanza, muende mufanye exercise kidogo na mupunguze kukula chakula mingi. Egati yabamenyi be county ya Nairobi besokirie na kugikiria egekore kyo Murai Bwense William Ruto no Murai we kiama ya DCP Rigathi Gachagua kuruterana chinsase maiso marore asebono ba mochirio Murai Bwense asokwiranirania na bananchi asebono batebire niko baguchia kwene kyanko gendare nkaso bochori bore bosio. Gachagua atagete Ruto asoke kurwaria sale mne president achensa au mwananchi ukawaida wanze kuiranirani. Gachagua maambira yorigeti ona tarenga na ikiranirie kirenga kiane nduzi Ruto iguraria sale mne president Murai Bwense achensa abantu minyoka twakana matobe. William Samoei Ruto is not an ordinary Kenyan. Oino Murai Bwense obisi abwate eye president oso Murai Bwense na obisi tekere gosikwa. Lakini lero oseigoro ntwara oje president egotenena egari igoro. Kabisa keri kabisa gotenena kabisa otanga abantu bali moigotire moise gwateka abantu bali mwarageire mwanolire moya kwajitora osena. In fact aba Kenya bastokete ntoma edena wada stress tuamoye notice yoko mubutegas the next 1 year onde Bwense Kenya usandons kikuwa ile notice no 1 month no chote ni wegas ukwanza tu stress na kinga ngoja wakana rent na ngoja wakala kurageria abana wira abana skuru ntoma edena wada stress lakini ende ideko muanguru osemo eribaga yokora amabana inchi. Willis Mboga oyore omunyakerogo ubunge la mwananchi nigatebire matiang'itanya gukora siasa chukura mabarai nigo aberega kwegerera abananchi. Omweshimiwa Matiang'i tuko ndiye anyakora amaruto. Omweshimiwa Matiang'i agwa address issues chigo affect omwananchi. Muna bona Matiang'i abolinga State House 17 billion echaki 3 billion chiza inekora ni State House asa kidogo tumeka 17 billion State House ku West Base chense mune ekiki agarire omweshimiwa Bwense William Samoei Ruto amotebire ngo urage ironorire ngwateka gochi asikia kumuramira because nera ego chatebe ngaki State House ingwe 17 billion nkorereke eke neke abananchi ba Kenya understand.
Chinga kiechiecho mboga nigo amochire Ruto asoko chia gukwanera amang'ana a Nairobi Hospital ase county ya Bungoma asatebire ng'ane yo nigerengete abamenyi be county ya Nairobi. Abantu ba Mount Elgon mama ende manya gitari kibabwatire. Abantu ba Mount Elgon mama ende ngodete kugenda Nairobi Hospital. Abantu ba Mount Elgon mama ende ngende Nairobi Hospital. Bantu bali mama ende kende. Wona yo kwanira gari eyemye ngodete kwepa kulwase issue. Inju Nairobi ga. Abantu bakora Nairobi Hospital gaiga nibagire Nairobi Hospital igutumeka na ensha igutumeka insurance medical scheme. Abantu bakora ndo abange abantu bakirereshwa Karen Mutaiga Runda labda nerengo agenda ni madengo agenda roli moyo. Arena yo nigo amochire Ruto asogoteba Gachagua nigo aro moiti asatebire onye Gachagua karo moiti nigo abwenerete kubekwa byara. Wono Gachagua taige mura yoneto ade ngatoja koba kumubwata. Gachagua kobwatu abe 10. Sawa Gachagua tagira bwatu abe 10 konyo kora magoso gose Ruto. Na Ruto ofire ngana mogosete. Akira mani okumura mabak ndubo ndiko nga Gachagua na mogosete. Toje nga Ruto bone ro gosete gende. You cold-blooded thief, stealing from your own brother, stealing from orphans, stealing from widows. You want to give us a lecture? Unazunguka kwa makanisa, unazunguka kwa barabara, unazunguka kwa mazishi. Ate unatuongelesha kitu gani? Mtu ambaye ameenda akatia mimba watoto wadogo kama wanarika ya mtoto wake, alafu anaenda anaua hawa watoto. Linet Nyambane, Ensoko TV. Oscar vosio mwancho morigeria ekerori berera riage siasa rigendrete kwene kiwa hime yense na boigo ritkuri gorega tio muraibwense niko bono mokonyi bo muraibwense Kithure Kindiki hanyare ko baga gwesokia na kwegera hemerobirio ya magendro yo muraibwense kwana korwa sensemo ya Chebuye account ya Bometa sacha kemerobirio au ya magendro Kindiki niko bono aine kiao bwaga chubege tange kiereri korwa sensemo ya Suswa wikamalaba wanyana bonigo Kindiki haroka na komo chaba mirebe serikali asekeria atebire buna nigo egatiabo bataikiraniti amagendro ari abwandrete karo barenge ase oburaya sebona gandrie bamwe umurai wense chingaki anyare ko baga kwaneke amagendro muri kitolina tkemonto na gutumanya senchira yubuikirana Ritskoria rero kurwa nsemo ya Chebunyo account ya Bomet Omukonyi bo murai wense Professor Kithure Kindiki karena baraibande egati yabo omurai bo basubati ase account yo omusubati Linet Chepkorir Toto nigara emeroberio ao ya magendrero egati yabo obwagati webara asensemeyo Gokwano nerombe ya amenye nsemeyo nigaba bore amenye bensemeyo komo murai wense chinga kichingororo eryogo ikirania amagendero ao egati yabo obwagati bwegetange kereri korwensemo ya Suswa otamboka gusi oika Kisumu Nonya Malaba asaenekya okocha kwa murai wense ya Buganda Yoweri Museveni ritukorie Jumamosi ikeye eryogo chakya obwagati bwegetange kyo bakobwatirana na murai wense William Ruto. Mwachane na rais. Wacha rais atengeneze Kenya. Kesho ile reli ambayo ilikuwa mapale Suswa, rais anaanza ujenzi wake kesho. Ndio itoke hapo Suswa ingie Narok, ingie Bomet, Nyamira, Kisumu. Na ikifika Kisumu yende Malaba. Jumamosi rais wa Kenya William Ruto na mwenzake wa Uganda Yoweri Museveni watakuwa Kisumu. Kwa hiyo maneno ya reli niseme. Kindiki nigarorekana ko mwanekera oyo kabeiro mokonyi bo murai wense Rigathi Gachagua asekerianga nigasundogete kirasi ekera renga bisi na gosinywa ko bakorera abananchi amagenderero na rikariaye komuchayo murai wense William Ruto. Wengine walipewa kasi ya kumsaidia wakashindwa. Badala ya kukuja hapa Bomet kama vile fireman amekuja kwa mambo ya soko, kwa mambo ya barabara, wao hawakunyanga hapa. Kazi yao ilikuwa kudharau rais na kuchochea wananchi, kwa sababu nchi ilikuwa na matatizo ya kiuchumi, kuchochea wananchi ati hakuna kazi inaendelea. Saa hii wakiulizwa ile siku walikuwa ofisi walifanyia nini, mradi mmoja walileta Bomet awasemi. Kazi yao ni kutusi rais. Kindiki
oyorekana gotirwa no bororo nigo maisomarore abamocha egati yabare bakomoroko murai bwense William Ruto buno murai one term korengana na Kindiki omurai onde bwense tayo otabwate getone ekemwamu. You must treat President Ruto as president. Bona hawakuambia Uhuru Kenyatta one term. Bona hawakuambia Mwai Kibaki one term. Niseme nisiseme? Yaani kuna rais umekuwa naye ambaye ni perfect hii dunia. Si rais ni mwanadamu kama sisi. Nonyanigo niga baburi abamerere bya serikali kobeka kioreri emeroberero yabo babwate gocha saba Kenya rikario konya ko mwaka etobe omurai bwense. Badala ya kusema sera yenu, mumetumia muda wenu wote kutukana, kudharau na kudhalilisha rais wa taifa la Kenya. Mimi nawauliza hivi, before you start demanding for President Ruto to act presidential, have you treated him in a presidential manner? Aya ni gagocha ekero chinsasa cha mangana chigenderete kwene kiwa gati omurai bwense amuna bamerere be serikali egento kigenderete kobatiga bakenya imeyege sunte mbamanya ikyo barakwane wabitutam Ensoko TV ninche Linet Kemunto. Tukoska bosio maiga higeta sene kiga Ensoko TV yawo litkoje goro komorekera kero kyomoro University ya Pwani omwako mutangani Barak Onyari kurase kenyoro kya muruge wodi ya Basamare bunge West Mugirange county Nyamira uyoganeti asirwe iliagendera sechiseme chiaya niko bono akonyirwe mujumbe wenseme yo muske Steve Mogaka niko bono airwa guchoko musomia semia kene wetera soko mwakandre school fees ase chinseme cho asara chiko somera nabo igo monchoria Rogers Muturi kagukwa na samatanga yamo ime ya Basamaro nere nigo aenekire uchakoenekia nachi komokonya omoriki uyo wikirana ase school yaya nabo igo komokonya school fees iyo mwakoyoma ku Samson Mayaka injo mo manager bwe constituency ite ya West Mugirango iga gotora ase kinyoro kya muruga twacha ase ngenjo yo mwana oguru Barak kero twategerera radio na kurigereria TV Ensoko na kurumindo mambia twigwanga mwana na rororo ule isiko ule meire kugenda school twatumira mangana yo mujumbo ito Steve Mogaka karaigwa mangana yo ototomanga genda ngomorore family iyo morore nga nakia gukonyeka so wekero twaja twarigereria muchioyo twaroranga umane una abana bali bagwanete umane umuchio na bole nidi na ende nabuta kiro gokonyo na ende umwana uyo unakwana ali ase TV na ende twachire umane twanyorire nga abokongu na ogore ororo wonekero twakwana no mweshimiwa igatotebiri nga asengenje una twasesiri mujoyo mwana oyo isa gutigua nabo unatewe iganga yaita ikirane bono mweshimiwa igatebiri nga umwana oyo omoirire na inda omoire scholarship agasoma miaka yonse ene asa mangana ye school fees Samari tangoruku Barak Kengwe Onyari uriyo muko mwete kurugoro njire kigotangaza tiangire libageri goteba mbuya monase omonene sama yana nyore okorerwa ochakira so bisyo muchumbe Steve Mogaka mbuya monase ole 6 alenzi amasapiki yere dio bons ase mwabeta na nyumbu ya monase ase okonywe biriro byane asali mwakorire nyasaye tikabasini andasi mwarusia chiendere komenteka tena na irane irio omonene mbuya monase abarari baito no muchumbo ito ase okoigwe biriro byane muchumbe Steve niwana nabona umwana oyo konyoro nakire kine ke babarari konyoro nakire kina bubugima bwaye taki asa ona tigaba bwatisi ni ganto kuruga iga unkali kogenda kujimuruga muigweta asiretio omwana ogasoma Pwani University okuruo mucho mutaka bwo ukumye tato mwabara umuko mbabwati kende
umwana uyu gaseriri ale sikata bwati bes igo intene company yane tuerule igoko gendororo mbuguri umwana uyu mubeke Nyamira Express agende mambya toke school ogambita igo ngende moguna bonzabera Toska wasio mancho murigari abarko be skuru ya Muruga Comprehensive nigo bono bade no mogoko maiga ye skuru yogo sirwa na mabati 30 no Mosamaria umbia herio gotuba ase ibirasi ebigo toime ase skuru yo egotoka ase ward ya Bosamaro ebunge West Mugirango yachage tu makobori boya mochimikia na 53 na isano na ibere nigo konyora abarkiwa babere bagosomera ase ibirasi ebyo embure gotwana gotwara chinga kichinko ngosoma nonyana bo nigo bono bamochiri hegati yabarai abachorete barasubura iboniga batarikira nimero biri yabo yamagendro Mariota nenje nandru nonsase otwaikire gaiga ase ekatisi ya Adams Mocheno twajire kumwakirisa twaletira mabati ase skuru ya Muruga. Skuru ya Muruga twaletira mabati ya Sobwango twaleta mabati nyachokochoko. Nigo twanyoranga Muruga no twabwenerete gocha. Lakini rende ekaro twalenge nyachokochoko na senge njunga matanga no arenge tuka promise tobeke class ya kama mabati na agaiga Muruga. Na kikiagarire twiranira Sobwango skuru era next ase yende nyachokochoko. Nonya ali ase Biblia muri kora soma nga Esau na ibere to yondo mwando. Igo no rocho mwando konyora tuche tiko chimoina. Lakini bona nende twiranira mwando igo cha Sobwango tabita ke muntu maragia. Omanya committee o Muruga Primary School. Abaiboli baito. Mwagokire igoro ya Adams Mocheno buna toreteira mabati. Amaene skuru ya ito yabere chandegete buna mwachira igekero ri mwakorire keke mwarorire. Abana nigo bagotwerwa ekerembura ya chakire gotwa abachinsa chiriche kerasi abana nigo bagosokania mabati gocha asa korete kieke asatari gotonya ekiagera mabati ayega nigo twachakirite skuru ya chagete 1987 bana kuru 87 mabati ina rito kuna gochenja chenjiga ntu arangeri tikero kende ngaba gwero gwisase bache goto changera towe komo tokabe komo chango lakini asengenje yobotaka na asengenje y'abantu tutabwati osina basemi obonke bogochanga tokachanga rusiringi chiri bwe 20 gakebere chisana mabati gaka asoja na goikerania eire eri mwathurierete arinya chogochogo akara twarenga matanga ya Mos igo abafuasi ba Adams Mocheno twawaire karibu naenda aseke ukeri mwarwete ande mwageikeraniri igatiga mo twakero morayo itombu ya mono asagutaja nyasana kogorokia obonyasi atokonye moroje skuru ya itobunere korutwa gasomete gaiga mabati na yarao lakini bono buna Adams yajire iga moroji ngoenderarare konyerabi atwana mawateba nande nincho yo mo we board we skuru we enare koboria asiri tukoria rero abagani bachira na nyakorora murai mwoyo chire kotokonya ase skuru ya ito ngomurai korukwada musimo chenwa mtu achoreta barai baito bakonkosoro mu chumba ito Steve Mugaka tugachora mu senator ito nanda areke sukuru magaruguru lakini tu aje komora Muruga Steve mtu achoreta kongo mugeni mu senator tugachora mito Steve Mugaka ngane robo chumbe CDF mtu aje korora yaye sukuru abana baito bakotwerwa rero mbasoigo natere mbosokoteba nga oborai tu achoreta no bobe ora sta toba muraba kenga hata musimo chenu ochire mai somarore ochire mogasoigo tagocha gotuko baba baba gocha gotuko Nanchere yamo yokwena no bokorrio buya ogochia ase eamate na boigo oboten nigo bono eamate na boigo oboten Ruby University ya Kisii bakoragwa na Frederick Wanyama batwara muroberio bokwena na maigerio gochia ase abarundi ya chipigipigi kurwa ase ebituo au ime municipality ya Kisii na kubase migoro ya machiku echipara na boigo chinjera chiokwena na first aid chinga kicheme basokano elio gotanga gosiria amagima boigo nigo bono basabire chi reflector chibwate chi code echo chikokonya kubamanya abarundi bechi stage chabo elio buna enchera ya moyo chigotinya oborendi ase sector. As Kisii University, we have 3 main roles. Our role is teaching is 1, 2 we do research, and 3 which brings us here is community outreach. I've picked out the border riders.
Boda riders are important for us for transport. They transport our students, staff, to come to the university for work. And so we rely on boda. As you know, in Kisii town, we don't have commuter service vehicles. We have bodas, and there are thousands of them in town. Trying to share out with them issues on safety, issues on service to the community, and issues of sustaining their businesses. And so we have brought them here to talk to them, to educate ourselves about those three areas. We want to be safe on the roads, and so one of the ways of doing this is for them also to understand that on the roads there are rules and regulations that we follow. And so we have brought in some experts to talk to them about road regulations, signage and so on. Usually the very first people at an accident scene. So it's good for us to share with them, educate them what to do when an accident has happened before we move to the next steps. And so we have people who will be talking to them on first aid issues. They should know about boda as a business, and not just as riding around. And so they need to sustain themselves as they do the boda, and they need to balance their income so that they can sustain themselves. Shukuru sana kwa sababu siku ya leo tumeweza kupata nafasi kuja kujisomesha katika chuo kikuu cha Kisii University. And today zile maneno ambayo tumekuja kujifunza siku ya leo ni maneno ya road safety na maneno ya first aid. As we are aware, wakati ajali zinatokezea katika barabara zetu, the first responders huwa wanakuwaga watu wa bodaboda. So today we are going to have a better experience to learn on how to save life. We introduced the coding system to identify our riders within a municipality. For example, hapa hivi tuko na stage code DMM20, and DMM20 inamaanisha daraja mbili main stage. The code is 20 and the specific identification number for this rider is 1676. So hii coding system inatusaidia kuhakikisha that tuko na usalama wa kutosha within Kisii municipality. So we are urging our customers outside there. So when they want to take their motorcycle, maybe they want to move within our municipality, we are encouraging our customers to look for riders who are identified for purposes of safety. Kwa siku ya leo tumeweza kujifunza ya kwamba venye tuna provide good services to our customers ambao ni wenye tunabeba. Kitu kingine venye tuna save, ile venye tunafanya kazi, ile saving mode, yani venye tuna save alafu ndio tunachendeleza baada. Wanchumo higereria wikira guono tuikira omwerio ase gukumanyaria enekiwe ase ritukeriga tebangambia mona soko sangana ntu asemesa ya maya kurwa ensoko ase ritukeriga ase ribagaria Edwin Nyangagu ne barongane Frida Kerubo abane kiuna ritukeriga ngoikiranira ase nchirengia na bege timu ngima kurwa ase studio ya kabere yene kyamero ne chibicha ngochara ase nchirengia na bariki baito bamangana naye togatebambia mono ase okobeka chinga gichaga nsemo kwenekia ngwesemiore na kwemanya na kwegokya kurwa ase gitesene kyago na mbemo Gensoko TV ase ogotuma amaiga na regaiga otebirenga akuru kwa Doris Mora kurwa ase ensemeria ya birongo agotebanga no babwatetie MSiga ya mayakuru ensoko chinsa isatuno mugakoye Cyrus Maju na boigo mamo mwabo Mary Nyabaige abantu bonsi babirongo timetine ya ruguru bosene ya mate nkoigwa niberekire mbuya mona sogo sanga na intunya sai ka wancha mwanchu murigeria ntoche kumira na asembeo kulinda sebonega twari butkobuya no burigerio bya bwemero birigende ta asembeo Gensoko TV.
eje